Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panang itultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbagal daw rabi when oras yu amin kalafing kadrama ka Bianong Bianong intay man pa isa mirada kitinay kablaw sakbengin tayo biding-bidingan kas kada sukil-sukilan ti surat da ito na ipagayam naragsa ka paragdengay kini pagayam tayo teng ran tayo. Shout out kani pagayam tayo Jasmine Rivera. Makablaawan ti family Pascual, family Keha, Weno Keja, family Galicia, and naimbag nga oras kadagiti Makopa Boys. Thank you Mang Bianong from Jerry Pascual, iti Taiwan. Shout out kani Ofelia Soriano. Shout out Mang Bianong kadagiti kakadwa ka tobacco farmers nang nangruna ken ni farm manager me ni Raquel ken Alyong alias Mama Boy nagtawd daytakin Emerson Fernandez. Naragsa ka panagdangag kani pagayam tayo Mary Rose ditanay Hong Kong. Shout out Mang Bianong ati katrabaho nga ni Jeremy alias TikTok. Binigat nga aburido kini katugangan na batugan from Barawas Sur Nagilian La Union, Tristan Riliera. Naragsa ka panagdangag iti Velasquez family iti Bubor Nagilian La Union kastamot ng anak ko ni Princess and family iti Germany. Agyaman Mang Bianong nagtadeta kini pagayam Imelda Velasquez. Bueno, ti surat ngentay kan biyagita ket naggapaw kini pagayam Wela. Ngem dinan inlanad ti address na. Kastiman ti surat ni Wela. Kan kamang Bianong na imbag nga orasyo. Awagan dagla ko man iti Wela. Perming ayat ko adumdumngag kadagiti programa yaw. Isuan na palalo matiliday ko idi kalata nagpukaw dagiti siguden nga uploads yaw. Ita naragsak man ito'y pusok nakangag iti panagsubliyo Mang Bianong. Sapay la ko mat agtultuloy nga awanen ti parikot sangun yaw tap nagtultuloy latamet nga dati mga ganmay drama yaw. Kastiman nga irugik to'y salaysay kao. Anyamat tenday tayo lutaw, makapaawan ganas. Nay, katno nagimas mo ti panang lutok. Imbagak adigwam ngam di mo mo't inikan iti digaw, nakamagmaga, awan pa'y ganas. Kat ibagam iti nasaya at sana kasta makaungot ka laadagos. Kasano nga ibagak iti nasaya at kat di ka mo't makaawat. Di mo amasorotan ti maibagbagakan ka. Pampanunuti ko nga daigupag adik ko ngam awan mo't gayam. Just kay. Alawin, saan kan nga agunga tagluto akto iti adadigo na inton bigat. Hay, makapaawan iti ganas. Nay, papanamon ngay. Ay saan ka akayat akit kitain? Iso asakbay nga dati maaramid kukan ka. Pumanawak laangan. Ay, di ka pumampanaw nang runak at makaungungot ka kanyak, lakay. Ne,
ada kayo mat nanang? Uwela, anak ko. Anyat mapaspasamak kan nanang. Apay ngagsangit kayo matan. Kasanaw kat ni tatang yaw. Anyat naramid ni tatang kada kayo. Nagsakit nga ron tinaramid na kanyak. Nagsakit laon ay di barukong ko. Apay nga rod, nanang. Pirme, iti pasugnod kan luksaw na kanyak kat pimanaw. Itay aldaw pa'y apimanaw. Ngamdan da ni sumipngetan kat saan pa'y laan nagawid. Ay na, di kayo pala nairuam kinitatang. Kat kasta lang araw ti aramid na. Awan lang kat agpaspasugnod latan ti kukwaan na. Nagbasit ba, nagtipagpaspasugnudan na. Diyak nga ron kayat nga agpasugnod jay amam. Mana, gusto nga rin ta na panagsangsangit iyo. Di yung amin sapsapulan ni tatang, nukas diya pumanaw. Kundi yung ay aywan. Nukas diya agpaspasugnod. Kasano ajak ay aywan kat kaguran akmat. Kat palawan nakpay. Bay-bayan nyo, nukas diya pumanaw, tag sublimot lang. Kasanahon no saan nga agsublay. Imposible asan nga agsubli. Katawat ti sa bali ang mapananday jay. Pirmin tumol kami tilagaw yo. Nukas diya akong di panaw. Iso akay kayat namot apo ang panaw. Kalpasan na sa pulon nyo mat. Madanaganak nga road. Nga mga no dati sa bali ang maaramin na itibagina. Sana maaramid ni tatang day tananang. Iso abay-bayan nyo natan nukas diya nga agpakaro ni tatang nga pumanaw. Tagsublimot lang day jay. Di yung sang sangitan. Tanapig sapay ni tatang. Sana kayo pa'y apanawan day jay itiag na nayon. Ayan nga tan ni Juaning. Di mo't lagawid. Rabin ngam di na mo't la mapanunutan ti agawid. Ay, anyan ti kastoy. Isunday ta. Juaning, nasaya ta nag-awid ka mo't lagan, lakay. Ay, Nagluto iti kayat mo akanan. Inururay ko nga ron ti panagawid mo. awanan ganas ko amangan. Saan ka nangan itay aldaw, kat di ka pa inang rabi Awan karga na itatyan mo. Ang mga noon niya pa'y di mapasamakan ka. Di oray man anya pa'y ti mapasamak kanyak. Di oray man ipatay ka o tijak pampanangan. Ay nahay, di ka kadiag sasao iti kastalakay. Anya ka mo dun. Katun man, di oray man mataya kung tadi mo mutla tungtong palan dagiti kayat ka. Kat nagluto akmatan iti kayat mo. At dandiguna, jayin lutok ita. Agpasaw, Wun, malao may kamanganan. Tapno maramanam jayin lutok. Kat makargaan mo't tanday tachan mo, lakay. Anya kay lakay. Naimas ka di mo't laang tiinluto ka digaw. wen, naimas. Agyaman na, tanagustuam. Kinaimas ko at talaga dayta. Taamok nga agas ti pasugnod mo ti makan apagaayat mo. Si kanto mo't ngamen, kay kayat mo amaluksawak. Iso adi mo mo't tungtong palan ti kayat ko nudaduma. Alawunan, pasensya anak natakuman. Di kan agpasugnod pa'y. Ikanak man pa'y ngarod itidigaw. Ay nabisinanak launay ka. Papaasamot nga minti bagay no agpasugnod ka. Anya ngay ita, nabisinan ka lakat nga rudan. Sige kit din, awanan ti ado pa'y asaaw. Ikanakit din itidigaw. Malawunan, mabit lang nga rod. Tatang, napnapalan nyo iti kalman. Apay aya. Kaya't ko amaamuan Napnapalan nyo kadi iti kalman. Apay ngarod adamdamagam dayta. Wan ata permiti danag ni nanang. Di yu kumamot pagdandanagan iti kastaunay ni nanang ata kaasimot.
Amok ninanang yu lang ti kakaasyan yung agkabsat. Idinto ta siya awan asiyo kanyak. Kasano nga akasyan da kakit da kayong tupay ti awan asin na kininanang. Apay, kasta timbaganakan ka. Awan timbagbaga ni nanang. Ngamday ta tinadlaw mi nga aramid yu kininanang. Di kay mo't unay atatang, kasi mo't ni nanang. Sumadang ka man. Awan ti madingar aramidak. Dakes nga rod ay ti mangibaga iti marikrik na. Ti mangibaga iti kayat kaw. Kasano kat parigatin yu launa yun ni nanang. Sumadang Nday tay- kan. Iyo pala ibaga nga kakabsat ani nanang yu ti kay kayat yaw. Saan asyak nga amayaw. Di dak kay kayat. Sana po nuday tatatang. Nakadkadlaw to pa yan, di na kay kayat. Ninanang nyo lang tinahos-hostuan, katsyak mati jablaw, jablaw ag. Saan nakas tatatang? Sige nga raw, no saan nakajablaw, satanasa. Ay, una yun. Naragsakan, tanagdakasin ti pagkitkitaan dagiti anak ta kanyak. Ha? Apay manen aya. Amok kumpurmi timbagbagam ka dagiti anak ta. Pinadakas nak iti imatang da. Ay, saan apod no dayta? Podnaw! Ay, saan apod do kunakmat? Ay, apay ko maapadaksan ka kadakwada, kat ipatpatag ka unay. Santo pay, di nakipatpatag. Awan pa nang ipatag mo kanyak. Napatag ka nga rodunay kanyak. Siyak, ti makarik na iti dayta. Kansi ka ti ama dagiti anak ta. Iso nga ipatpatag ka launay. Papanamanan ngay. Mapanak agsapol iti pudpud no amang ipatpatag kanyak. Ay, huwaneng, mabait laang. Di ka manan rumwar. Perme, iti panagpasugnod ni tatang ken ni nanang, idinto ta nakasingsing petlat tamot ang mga ayo ni nanang ken ni tatang. Nairuam siguro ni tatang, ngawan laket ay aywan ni nanang no adat isanda pagkinawatan, idinto ta ni tatang mati kanayon mangirugroge iti dida pagkinkinawatan, ngem isupay ti adaganas nang agpasugnod mangbianaw. Ket iti na minsan pa'y. May mayatan adituyak nga agpalabas iti oras. Ngam ti agawid ak nga agpaiso iti balay. Ngam awan manan ni Juaning amasang putak. Ay, nagrigat ti kastoy nga aramidan na kanyak. Naglukumot day taala kay talalaan nak itiladawan. Hay! Pumanawak man la dito'y nagtugawakon. Mabidla ang kapsat. Di ka pa'y pumana. Apay nga lalaan nak itiladawan. Pasensya ka. Nagmayat ngamin ti view ang maala-aladawan, bayat ti panagtugtugaw mo ditayan mo. Ha? Di kagdanag. Tadyak mat inala ti rupam. Oh, kita ang tinaala kaladawan. Nagpintas. Saan ka di? Nay. Wangag paiso. Nagpintas. Naglaing ka ba't na photographer? Trabahom ka din dayta? Saan? Nasimakla nga talaga mangalay ti ladawan. Daytan ti habig. Wenno pagismak. Kasta ka day. Kaya't mo ka dito isen ko ken ka daytoy ladawan mo ang nakatugaw? Ay, sige man. Nagmayat nga minti pan nakaala na. Ala, mabitlaan nga rod, taisan ko ken ka. Ket agyaman naklaw na ita na gusto. Ayan na nga tan ni Robina. Itaman pa din naksinabat iti isasangpat ko. Papasan nakit di matikunana. Di oray man saan kami agsarsarita no kasta ti kayat na. Diyak ka sa sawa. Sigurado nga isuntumot lang ti sumukaw. Ang apay nga'y. Di nakmatlasit ganan.
Nadlaw na nga tati isasangpat ka. Ay, kampay iday, mapanak dita silay. Amang noadamot dita. Di na siguro nadlaw ti isasangpat ka. Adday tanti silay. Sigurado nga adda dita. Ang amjak pampansinain. Baybayak nga iso ti umuna ang makisarita kanyak. Agid-dakit din adyak kasasao. Awan magayam dito silay. Napnapanan na ngay. Itaman pa dinak inuray iti panagawid ka. Kandinak ay aywan iti pasugnod ka. Anya ti masapul yu tatang. Naggapo akong ije balay damanong baw. Ngam awan mo't ije ninadang yaw. Ang mga no damat dito ije inam. Awan mo tatang. Saan to pa yung imay ni nanang itangal daw diti balay? Anya? Imposible mo't Napanan na nga rodan ngay. Diyak amu Inapayo ka di manan tatang. Saan na? Sakto pa apaan? Wano, nagpasugnod kayo manan kankwana. Ha? Ikatan nyo nga minan ti kinalain nyo agpasugnod tatang. Panunutan nyo mo't atirik na ni nanang nukas diya masaksakitan. Gapo iti ka na panagpaspasugnod yo. Sumadang ka man. Sakto pa amot agpasugnod. Tulungan na kidyamang sapul kan ni nanang yaw. Awagan nyo ngamin Amon nyo no ayan na. Ay, si kanti mangawag. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibaga. Anya? Sige awagan mo ni nanang mo. Ang bilin ka, Di mo ibagbaga asyak tinang bilin kang ka. Anya ngay? Kas nakita yung mat. Itay pa nagriring ti cellphone ni nanang ngam di namot sungsungbatan. Napanan na nga rodan ngay. Apa nga di nasungbatan? Diyak amo Amang di namot inalan yung cellphone na. Ayak pa tiyan. Sana makapanaw na siya di naigam ti cellphone na. Katayan na nga rodan. Baliwa man nga awagan. Barang nusungbatan ng ti awag mo. Tinasayaat. Da kayo langin ti bangawag kan kwana. Anya? Sigin tatang, awagan yun. Madyak. Apay nga di yu kayat. Dayta pride yu man ngaminan ti pagturayin yu tatang. Anya pride? So ti pimanaw. Iso nga muna nga rin agawid. Saan na masapol nga awagak? Kasano no saan na kaya tinanang ti agawid? Imposible mo't Agawid mo't lang dayday. Oray kitain. Nagkaroon na dya arobina. Apa nga di namutla amon ti agawid. Sa balin sa amon ti kukuan na. Gamayan na nga tan. Apa di mutla agawid din. Sa di na tinakadandanunan dan. Isumot gaya mo da ita. Diyak kasasaw. Kita ekman taramidan na. Siguradong ay wunak manunday ta. Ang mga no dapat inyawid na pangayayo na kanya ka. Naglukaw. Apa nga kaslawan nakita na. Linabsan nakmutlatan. Kaslaklaan niniwan mutin alinabsan na adinak pa'y pulos kinasaw. Apay ngay. Mabisina kaun. Di nakmutlayabanan ni Robina amangan. Sapay naangot ko ita di nagihimas nga ilutluto na. Sigud agluto iti naimas kat ayaban nakadagos amangan no makaloton. Gamapay ngay ita, akastoy matain. Di nakpay pulos ayaban. Kasla di nakmatan am-amaw. Inakman kitain iti kusina. Agin papagnak iti asidag na. Imposible adi nakayaban amangan dayjay.
Nay, nakaluton at talaga. Mangmangan matan. Nangan adinak pa'y inayaban. Imbag man tamangan dalatan adida pa'y among nga ayaban ti kabalay da. Imbag no saan nga agsakit ti tiyanda. Hello, Wela. Ha? Nanak, adak di ti balay. Kabalay kaw. Adayamot kabalay kaw. Nagkaroon da itabak-bakatan. Sige anak, tabang mga anak. Baliwan tanton ti agsarita. Bye. Ay, sus. Nag-iimasin ti pandangan na. Gamtinak pa'y ayaban. Ay, kita man no di nakpukawan no pumanawak. Handa akong dito rin daw ngam di nakpay pukawan nga ayaban. Di nakpay ay-aywan na jak rumrumwar. Anya tinaknakan day tabak-bakatan. Apay nga kasla di nakmatan makit-kita. Undaw, kararwa aklangan. Payman, anay ko. Marikrik-nak matipan ng kadal ko iti bagay. Kaya't asawunday ka sa anak nga alalya. Maapay nga kasla di nakmakit-kita ni Rubina. Tatang, agawid kayon. Di yun mauray ni nanang nga umay mangkita kada kayo. Saan kumot nga or-orayan? Imposible, matasan yung or-urayan, tatang. Kat no nairwam kayo amang ururay kan kuana, tunggal pumanaw kayo ijibalay. Saan ko nga ron nga or-orayan? Pambarak ko mamang oray-oray kan kuana. Malang aron. Ibagakin ni nanang, adi na kayong sapsapulan. Ha? Sa bagay, saan na kayo matasapsapulan ng tatang? Saan na nakas itisikod ni nanang? Di oray man. Saan naklata sa pulin Tadyak mo tagpaspasapul kan kuana. Sige nga ron. Takas tatibagakin ni nanang. No bilang tamailawan na kayo asapulan. Nagkaro kamatan. Apay nga ibagam kan kuana. Tapno saan ang mailawan namang sapsapul kada kayo, tatang. Nakaumay ka matwela. Anya ti masapul mo? Nanang, sapsapulod yung ka din ni tatang. Saan? Ha? Napaanak kaya ijibalay yung magsapsapul kan kuana. Sigod mo't nga minasapsapulan nyo tunggal saan nyo ang makita. Ididay ngam saan itan. Manaktak lang iti kayat kong aramidan numapan kukit din sapsapulan dita. Ala, apay nga kastamot ton. Nagbaliw kayo mo't na. Gapo tamay mayat no ayat nagpay nga umula ti bagek. Bakbaketan akon ngam day talatan mapaspasakitan ti kukuag. Ay saanen? Diyak kaya ti maunat aday talatan mangay ayo iti managpasugnod alakay ti kukuag. Bagik mo't ati sangwag. Tawan mo't ti sabali ang mangipatag iti bagik. No di siyak mo't la mismo. Kasla dinak nakita si Mang Patadinak pulos talyawan. Hoy, Robina! Angin nakadadimtang tadinak may pulos talyawan. Simbang put kalata Di mo pa'y sapulin ti kabalay mo no saan nga agawid. Amo mo ti pagawidam. Apay ko ba sapulan ka ngay? Nagbaliw kan. Apay, adan sa bali asap-sapulam. Adong amaw. May mayato pa ino saan ka nga agaw-away tawan ti parigot ko. Ha? Iso ano pumanaw ka? Uray saan ka nga agaw-away? Adda siguro ti sa bali asap-sapulam. So adinak mo tinpagan ano nga asawam. Ha! Adula amin. Hoy, papanam. Pero muwar kakit sang-sangpat ko lang. Apay, si kalaag ayat ti mayat arumrumwar. Na, At dapat papanak papanam. Di nakpay sinumbatanan.
Apay ngay, di na ka din ay ayatan ni Robina. Naikawan ni tatang iti kala at panagbaliw ni nanang. Noon niya dagiti sigod nga aramiden ni nanang parakan kwa na isumutan ti sungaan ni na ita. Dinan asikaswan ni tatang, dinan sapulan no pumanaw. Dinan kasarita no saan nga muna nga agtagaray ni tatang. Ken mapan ni nanang iti sa di naman akayat na apapanan, adi na pulo si bagbaga ni tatang. San man a direkta nga ibaga ni tatang, nga madlaw kadag iti tigtignay na sapul-sapulen na tisigod a panang asikaso, panangay ayo, ken panang sapsapul ni nanang ken kuana. Naglabas pa iti aldaw mangbiyanaw. Hello. Rubina, kumusta kan? Kastoy. Mayatlat ta. Mabalin ka ding awisan ka. Ada na diskubre ka na pintas sa pagpasyaran. Napipintas ti biyo ijay. Nang runa no maala ni tiladawan. Ay, kastaya. Mayat no kasta. No kasta, mayat ka ama pantag pasyar? Awan matlaang ti kukuag. Iso arumwarak nga road. Sige nga rod. Agkita tan no madamdama. Agkita tayo je parke. Kalpasan na. Agkuyog ta mapan iti bagbaga ka na pintas a pagpasyaran. Wen, agrobwatak nga ruden. Tapno makaaduta iti mapasyar ita. Papanam, Adalaang napatagapapanak. sa dinaw. Nay, apay adamagam. Kat sigod mo't adi mo damdamagan no sa dido ti papapanak. Awan to pa iti bibiyang mo kanyak. Idintot ako nablan asino ka na kay importante no paasikaso ka kanyak. Sige, inakaw. Anay ko, nagsakit di tiyan ka. Apay kumaan na sakit ti tiyan mo. Diyak nga binlangnangan manipot iti kalman. Basol mo Nagkunang ngamin asan ka amangan. Sige, inako. Di ka manaktak iti pagnak. Anay ko, nagsakit ako na yun di tiyan ko matayak siya. Pimanaw lata. Awan bibiyang na nga oray no mataya ka. Ay na, nagpipintas mo tandag ito'y inalam aladawan ta. Magustong ka di matlaeng? Ay launay Magusto ak launay. Naglaing ka talaga a photographer. Agyamanak, dahito lahangin tiragsak ko. Ti agala kadagiti ladawan, kadagiti napipintas adiso ken buya. Mabalin ka di nga ipadevelop ko dagito'y daduma. Una, mabalin la unay. Rubina, agyamanak, takinayatnak nga agbalin agayim mo. Gapo tanasingpet ka Manolo. Kayat ko ti ugalim. Tasipod nagbalintan a friends, kat di na kun basta pagsasawan nila kay ko no agpasugnod. Ha? Nagbaliwan? Saan nga agbaliw dayjay? Nga minaramid ko lang ti imbagam, asaan arumbang anila kay ko ti sursurutak iti amin akan ito. Nang runa kat adamot bukod ko abage ken panunot. Talaga man? Saan agapot ta iso ti asawam kat sursurutem latan ti amin ngay bagana? Ta adamet panunot mo. Manolo. No saan ka napatagkan kwa na, anya pa'y langarod agapaw ngay patag mo. Kaasyam ken ayatem pa'y nga umuna ti bagim, Rubina. Sakbay ti sabali ataw. Wen, husto kalaunay iti dayta, Manolo. Iso adya kon ikaskaso di asawak, taamok mo ti balur ko kas tao. Ala, umay ka nga Ruden. Tapasyarin ta ti saan tapay anapanan iti daytoy adiso.
Itay bigat pa arimwar ka, nga mali mo na nagawit ka. Agasam nga iti kasta nga aramid mo. Ay na, makabanog. Apay, nabandog ka, anapan naglalakay. Wan, Anya, at talalakay. praning. Katno'y naklon mo nga dalalakay. Matmataya ko ni tinalabas asakit ti tiyan ko ang pinanawam mong kaslawan ang yaman nakan ka. Gayam, napan ka lang nakilalaki abak-bakatan. Makaamo ka na iti panunutam. Ngampadasan lakpay a pagsasawan. Tatalaga panawan kan iti agnanayon. Anya! Rubina! Rubina! Apay aya, nakalalao ka tao. Anya ti kaya't asawan na gito'y aladawan. Nakitam gayam dagita. Ladawan may ka ni Manolo. Day tati lalakay. Di mo pakibiyangan dagita ladawan. Agasam ta nagturod ka pa'y amang ibalandray ti ladawan yu ti lalakim dito'y balay. Ay kat no di mo kaya takit kitaan day taladawan mi ka ni Manolo. Agtalaw kan. Anya! Siyak pa yun ti pagtalawan. Katwan, nagrugit mo't laang day tautak mo. Isong agtalaw ka laangan. Diyak kaya ti konsumisyon akabalay. Naglakan ti pa ng papanaw mo kanyak. E dinto ta pirmi asapul-sapulan nakno dinak makita iday. Idi day taa. Tadyak pa'y amo nga ipatag ti bagik ide. Angam do ita, nakaamiri sa kon, asaan amabalin nga ibadde-baddek naklatan, kantratwan nak akaslaawan serbek. Isong agtalaw kan, no di mo kaya't amakit-kita tiladawan may kan ni Manolo. Nabaliktada ang ti sitwasyon dananang kan tatang mangbiyanong. No idi kat ni tatang ti kanayon amang pasakit itinagam ni nanang, saan itan? Tani tatang ti kanayon nga agsakit tinagam na gapu iti aramid ni nanang. Nagbalin nga minen anasingad dananang kan tata Manolo, ngem aggayem da kanulang mait. Kasta ti sang kaibaga ni nanang. Nakasarak kano iti gayem na mangisaksakit kan kwa na idinto tanalaos met ti imon ni tatang tamas napatpatag kanon ti gayem na ngem isong asawa na. Daytoy ita ti pakariribukak kadagiti dadakkel kao. Sandang agpaisong agkinkinnabil ngem agpimpin na sakit damot itirik na. Anya nga ti kasayaatan nga aramidan kadakwada mangbiyanaong. Denggek man ti kapanunutam. To'y pagayam mo, wela. Narwam tumot nga min tamam, paay ayaw, sakit igaggagara na. Asino matisa na masuron, iti kasta nga ugali, wenno aramid. At damot pa nagpulo ti amin. That's right. Iso adyak mat mababalaw tayo nam, pagayam wela. Ti nasayat dita, dayta amam, ti adda abagbagaam. Ngay katanan ti ugali na apay ayaw. Iso ti rumbang agpakumbaba. Ay aywon na ni bakat na. Nukas jarum mar ni bakat na, daytay masangpatan na kumaan nakaluton. Nang runa no daytay pagpaborito na, tilutwan na. Kan mang panunot kayo iti mabalin niya pangay ayaw di tayo inayaw, tanay nabaliktadan ti amin. Gapo iti nasingad relasyon ti asawa a lalaki kan babae, maiparbeng laeng maringguran when numasek nanda adwa iti panangay ayo iti tunggal maysa, babaan ti panangipayda iti physical, mental, emotional, ken na spirituan a bambanag makatulong iti intero a pamilya. Allukuyem agpinakawanda iti tunggal maysa. No adda pagkunaan ti maysa kan maysa, aginanos ken agpipinnakawan kayaw. Masapol nga agpipinnakawan kayaw, akas iti panangpakawan ti apo kada kayaw.
Kastamanan gagayam. Aging gangit isumaronon tumanan nga intay panaglalangain. Dito'y pala ang programa tayo, Laughing Liors Biyanang. Isagsagot ka na kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, ka-drama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!